Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Kan long kesian ke banding kong ba Rangïalehkai ke English Premier League Hamza Dewan Chowdhury unwan ban Ïuhkjat ha kani kanong ba Shillong na ke Bynta ke AFC Asian Cup arajar arpunyo qualifier ke banlong ha ke arpusan terik uleber arajar arpusan. Hamza ubade Rangïalehkai ke Leicester City bala shimwa ya uda ke Sheffield United ke bashim Bynta ha ke EFL Championship ha England. Unwan bani Bynta na kabenta ke Ïuhkjat ke Bangladesh. Persya ya ke India ke banlong ha Jawaharlal Nehru Stadium Shillong. Kumba ke long benta ute Rangïalehkai hadian pa ulapoi hasil head airport ha ke la si ublay. Bala pediang sobha ya uda ki bor penyat football ke Jongkari Bangladesh. Kumba ke pau ke Bangladesh ke long ke Ïuhkjat ke baklan bor badminta lelei ke lala ban kentup lang saya ute Rangïalehkai bakensai na England. Kat ba ke India kelasai daki Rangïalehkai ki bala Ïuhkjat teng haki snem ki bala let kentup lang ya uklur Ïuhkjat bala Shongthat usunil Chetri.